Dobar dan svima, nekima dobro večer, a nekima bome i dobro jutro. Napokon je došao taj dan da tipujem na hrvatsku reprezentaciju, tako da imamo 14. službeni tip za svjetsko prvenstvo. Utakmica je Hrvatska-Panama, igra se 24.6. u 1 sat po hrvatskom vremenu. Ujutro znači tip je Hrvatska azijski hendikep -1, tečaj 1,92, ulog je 1 bod. To je drugo kolo skupine L, kao što svi znamo Hrvatska je prvu utakmicu izgubila 4-2 protiv Engleske, dok je Panama izgubila protiv Gane rezultatom 1-0. Ovo je prva meč lopta za Hrvatsku. Ukoliko pobijedimo Panamu, mislim da smo skoro pa sigurni za prolazak skupine, te ova utakmica bi trebala biti must win za Hrvatsku. Da se malo osvrnemo o prvoj utakmici protiv Engleske, mislim da smo dobro odigrali, da je gospodin Dalić, izbornik naš, dobro postavio taktiku. Međutim, ne možeš očekivati pozitivan rezultat ako napraviš 3 ogromne greške, sam sebi praktički zabiješ gol. Znači, Modrić napravi nepotreban prvo kazneni udarac, nakon toga iz kornera primimo gol nepokriveni totalno Kane, nevjerovatno, ne znam zašto igramo zonsku obranu, to je kriva odluka stručnog stožera, to je Dalića i opet se vratiš i opet dobro igraš i osjećaš da ih imaš i igramo solidno, dosta dobro, ali evo počinje drugo poluvreme i opet primimo gol odmah u prvoj minuti i to bi bilo to. Znači onda psihički padneš i više se ne možeš vratiti protiv tako jake momčadi kao što je Engleska. Bilo je tu puno dobrih stvari, dobro smo stajali na terenu, po meni bila je dobra agresivnost, dobra trka, to mi se sviđa, to nam je nedostajalo u prijašnjim tekmama. Musa je odlično odigrao, po meni bi trebao igrati protiv Paname, ja bi ga svakako stavio, dobro se kretao, vršio pritisak, zabio gol, svake pohvale. Baturina je bio najbolji, dečko je top igrač kao što sam i prije tvrdio, budućnost i sadašnjost hrvatskog nogometa, pa sigurno će napraviti transfer 50+, tako da to nam je velika nova snaga. Također pohvalio bi Sučića koji je odigrao odlično, tako da imamo te mlade dečke koji pokazuju da su pravi igrači, prave klase, tako da tu možemo biti optimistični. Ono što je negativno je da ja osobno nikad nisam gledao lošijeg Modrića, jednostavno koda da nije igrao utakmicu, bio je totalno van utakmice, ne znam šta se s njim događa. Da li je bolestan, da li mu nije bilo dobro, ne znam, ali odigrao je jako lošu utakmicu. Tako da se nadam da će protiv Paname biti pravi Modrić i to će nam biti veliki plus. Jer sa pravim Modrićem Hrvatska totalno drugačije izgleda, puno bolje, puno opasnija, puno ozbiljnija. On je broj 1 Hrvatske, pravi vođa, legenda hrvatskog nogometa, najbolji nogometaš u povijesti Hrvatske, tako da od Modrića puno očekujem. Šteta isto što Kovačić nije spreman za 90 minuta. Mislim da bi nam on puno toga donio, tako da ja se nadam da će Kovačić biti spreman bar za jedno poluvrijeme, da odigra na vrhunskom nivou. Iako ja osobno ne bi stavljao u momčad da igraju zajedno Kovačić i Modrić, jer mislim da nisu spremni za 90 minuta i da bi trebali igrati mlađi igrači, potentni, koji puno trče, koji su agresivni i tako dalje. Eto, to bi bilo to, mislim da, kažem, opet, to nam je prva meč lopta, moramo ići tuta forsa, 150% na sat, od prve minute biti zgusnuti, agresivni, vršiti pritisak, da ne bude puno prostora među linijama,
Znači, puna ozbiljnost i da pobjedimo s 1 do 2 gola razlike tu tekmu. Ono što je još je bitno naglasiti da bespotrebno Dalić igra protiv Engleske sa 3 zadnja. Mislim da mi nemamo još tu formaciju da igramo u toj formaciji, nemamo takve igrače za to. Mislim da trebamo igrati sa 4 zadnja i mislim da se vraća ta formacija i da više neće raditi te greške. Ono što mi se ne sviđa kod Dalića, da se još ne zna koja je standardna obrambena linija, mislim da je to, da radi iste greške kao na Europskom prvenstvu i mislim da je to minus. Ja sam ipak optimist za ovu utakmicu i mislim da ćemo igrati sa 2 krila, čista krila i jednim napadačem, čistom špicom, jakom sredinom i to bi bilo to. Šta se tiče Panama je onako solidna momčad, ona je u prvom kolu izgubila od Gane, međutim bili su puno bolji od Gane. Gana je totalno nezasluženo pobijedila tu utakmicu, Gana igra po meni jako loše, rekao bi tragično kako igraju. Panama je imala i puno udaraca na gol, imala je puno šansi, nažalost nisu realizirali i pred kraj utakmice, to je mislim da je bila nadoknada, primili su gol, izgubili su rezultatom 1-0. Panama inače vrijedi 35 milijuna eura, trenutno se nalazi na 34. poziciji na FIFA-noj rang listi, reprezentacija. Ono što je zanimljivost kod Paname, oni su jako stara momčad, prosjek godina im je 30,5. Šta bi izdvojio od njih? Murillo im je najpoznatiji igrač, igra u Bešiktašu i najskuplji igrač bek koji vrijedi 7 milijuna eura. Imaju dobra krila, Rodriguez, Diaz. Iako, kažem, gledao sam postavu Paname protiv Gane, malo trener im se odlučio, malo nije stavio po meni jako bitnog igrača, centralnog vezna Kvaratskhelia. Šta me začudilo, čak ni Diaz nije počeo od početka vrlo bitno krilo, tako Londono nije započeo tekmu dobar napadač, tako da eto i to me malo začudilo. Vidjet ćemo kako će biti postava protiv Hrvatske. Još bi istaknuo da im je trener Španjolac Thomas Christensen, 53-godišnjak. Gaje moderan nogomet, dobri su kontrama, dosta trče, brzi su, iako nemaju oni neku kvalitetu da bi se suprotstavili s nama, da bi preuzeli konce igre ili da vode igru. Mislim da mi moramo od početka preuzeti posjed, biti strpljivi, kompaktni, agresivni i mislim čekati, doći će naše šanse i da realiziramo naše šanse i to bi bilo to, da pobijedimo utakmicu. Šta se tiče tečaja, tečaj je prihvatljiv za ulaganje, ništa posebno, na linija -1, azijski hendikep je pravilno otvorena, tečaj je prihvatljiv, ali nije to sada ništa wow, da mi tu imamo neku ogromnu vrijednost. Prihvatljivo je za ulaganje, tako da sam se odlučio na jedan bot jer nema tu ogromne vrijednosti. Da je tečaj oko 1,90 na -0,75, onda bi tu možda bio i viši ulog. Šta bi još rekao? Pa ništa. Evo, odigrano je dosta utakmica u prvo i drugo kolo. Gledamo zanimljivo svjetsko prvenstvo, ima dobrih momčadi, ima kako šta sam prije naglašavao, ima onako ne baš zvučnih reprezentacija, širokoj masi, ali koji igraju jako dobar nogomet. Prije svega tu bi istaknuo Japan koji, mislim, kako sam i naglasio, za meni
broj 1 underdog ovog prvenstva, mogu do finala, polufinala, jako su opasni, jako dobro igraju. Zelenoortski otoci, kao što sam pretpostavljao, to je ozbiljna reprezentacija, nije zvučna, međutim imaju jako dobre igrače, odličnu taktiku, odlično igraju, tako da protiv Saudijske Arabije imaju velike šanse da pobjede i da se plasiraju u dalji stupanj natjecanja. Ako neka razočarenja, to je sigurno Tunis koji je totalno van forme, tamo ništa ne štima. Ona Južnoafrička Republika igra nakaradni nogomet, ona nije nogomet, ona je žešći užas. Češka isto me razočarala, ali prije svega tu mislim da je problem u treneru koji jednostavno ne pripada modernom nogometu, tako da čovjek je prestar da bi vodio reprezentaciju bilo koju na svijetu. Još bi istaknuo Nizozemsku koja po meni sigurno spada među prvih 5 favorita na ovom svjetskom prvenstvu, 5-6. Mislim da će se dizati s utakmice, to je vrlo, vrlo jaka i ozbiljna momčad, široki roster, kvalitetni igrači, modern nogomet, tako da njih puno očekujem. Eto, to bi bilo to od mene. Da ponovimo, Hrvatska-Panama 24.6. u 1 sat ujutro, tipe Hrvatska, azijski hendikep -1, tečaj 1,92, ulog je 1 bod. I da, za kraj da kažem, trenutno od 7 završenih tipova na svjetskom prvenstvu 5 sam pogodio, a 2 tipa sam promašio, što je mislim jako dobar rezultat. Jedino po našu nesreću Švicarska protiv Katra je bila max ulog 3 boda i to sam izgubio i to je jedini pravi kiks, ali nadam se da do kraja prvenstva završit ćemo, to jest ja ću završiti u velikom profitu, a nadam se i vi. Eto, sretno svima i sretno Hrvatska!